Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Office Jong District Animal Husbandry and Veterinary Officer Jong ka West Gentia Hills District harangkat ka jinga trailang bat ka Hill Farmers Union Tatlas Kany kilapun ko buram yo rangba form karsa no nakasnong sopo West Gentia Hills District halor ka jingshem but jong uban shna pun wandur dala ka jong ka bor jabing ya ka kor pedem peleng siar hagani ka jingpun ko buram ya uba formi Katanat Animal Husbandry and Veterinary kala ais ngobharu yu da ka kor ot plang ne ka shaft charter klem kano ka jingseo. Hagani ka jingilang pun ko buram ka balalong conference room jong ka office u District Animal Husbandry and Veterinary Officer Hamintong Joai ledon langru Deputy Commissioner jong ka West Gentia Hills District u Garot LSN Dykes u daloy jong ki elaka Joai u ba puraman kenjin nang tadi u ba chanbor rembai Ubadayu Secretary jong ka Hill Farmers Union Tatlas Kany, u General Secretary jong ka Hill Farmers Union Sengkemi, uba Alfonbert Carson Teo, lembar u Dr. D.I. Kejam, ubadayu District Animal Husbandry and Veterinary Officer jong ka West Gentia Hills District. Katkum kajing ito jong ba formi karsa no, kajing shnapun wandur ya ka kor pedem peleng siar, kadai ka ba ula yo jing irap da ka ba pait ling ba ke internet, ha ka ba ula pule tik patik ya kajing long jong ka peleng, kajing long jong ka siar, kajing long jong ka kor, nalor kumnuro ban pentrai kam ya ka, bat ka bala shimpor yu bon delikis nem, ban pen orlong ya kane kajing temu. Uli atho ba ya ka kor pedem peleng siar la pendon kam degi bateri ke balashna ha ki arbenta pada gajo ka por uli atho ru ba udang don ru ka jing themu banang penjana shushu ya ka kor aku ide pat kini kam kumbang ong nam sulamut ba kini kam kan hadukan ni ha ka benungkong nga kumbu nomrem ngai ba habanga ri siar kam swa ngam rajuri kini kisiar kibang yo nan ka ku Dimitri ti itu di boiler di kroiler iri baik deki siar lokal te pi habang iri kisiar lokal bunsien ke kebie siar dagal apu itu ikon kayu ke dalam semadan ki yak ki bom Islam bakung tater niyo iba kini kekam dakanika daka bagi pendem kimi jom itu siar ki ngina ban penroy ya ke cingpun jom itu siar posem terkadang ada berhab wa ngalak tiplu ba syaki jaka ki ba kam ki belum develop siti setkar ki lak mi de mesin ki pedem peleng bat ngamu lemda don kono ke cingpule hendrei nga kumbu nongrep ngala persyang banwan nang bagi jingrat dan internet ngala pule baik nak internet ndai da ka pangape je video nak video pinna ban tip ya don sibun ke bagi nak ban tip don sibun ke bagi bari don kam ke bagi minla ban tip nang bagi video ndai na pule thik pathik hi dese ke pule ke jongak ya rekat hibat ke pule jom ki doktor ma tabla kalau mutake mangahaban pule tik patik hi ya ke jinglom jom ke peleng ke jinglom bersiar ke jinglom jom mesin berguna pun operate ya ke mesin pakai terter te kene ke simpor enga te ki pun te ki snem siwa mantrai te kadua nga suam suyu tu kai te para idon te ngong ngalak ke sinai ke ga mesin Jadi ibat iong kuno ingai iong kuno isu ya tua ya donway officer doktor ini ki siang mo nanti na kimiki di ong para jonga ulak bansina ong ulak bansina ini ka ki betul pan pedem pedem siar taru agajing kawajing sinki ya ka kya ya kam de wan ni siam banga berong tadi bapina terai marsin terai hinga terai itu sunduk tebro ha ini mesin akan ka peleng